برشا برشا كازينوات في كل بلاصة. The next day. بون قمت كهو باش نمشي نعمل اكتيفيتي وهاي نمشيو نشوفوا البلاد مع بعض. ليتس جو. خرجت وما نحكي لكمش على السخانة باش ناخذ تاكسي. سخانة 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 سخانة. قايلين فما شتي اما لا فما لا شتي لا ويلو. ان توكا هذوما الكراهب بالكل اللي فما. وين وخيتكم باش نسوق لامبورغيني. نعرفش شنو هي النوع مي سوق لامبورغيني. ما فيكش نعرف. بون فما لورانجي وفما الخضراء وكا نعرفش الاخرين. الانستركتور جاب لنا ورقه كلها بالفرنسي فسر لنا عملوا لنا وريونا السيركي بالكرهبه هذيا وجري معانا وانا اختكم شده يديا من ساقيا ورجليا طاب باش نمشيو ناخذوا الكرهبه. Ça c'est ou pas? Non. Tu vas pas pareil. Je vais lui donner un peu mieux. Ça sera beaucoup mieux ça. Ça va, c'est mieux non? C'est trop ça ou pas? Non, c'est bon. On va essayer de pousser un peu tes cheveux derrière. C'est bon, t'es prête? Allez, hop. Dans un premier temps, Sarah, c'est bien 5 tours, on est d'accord? Oui, je pense. Ouais, c'est ça, c'est 5 tours. Alors les palettes, tu vas être manuel ou automatique? Les deux. C'est mieux manuel. Ah oui. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ok, oui. Ok, Je préfère ok, très bien. Donc c'est hyper simple. Donc ça c'est upshift, je préfère le dire en anglais. Donc c'est pour passer la vitesse. Et rétrograder, à gauche c'est downshift. Ok. Ok? Et en fait je te dirai tout le temps quand les utiliser. Donc tu n'as pas besoin d'y penser en fait. Donc quand je dis upshift, je te toucherai la main droite. Ok. Et tu as juste à tirer ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Et quand je dirais downshift, je ferai ça. Downshift. Ok. Et en fait c'est comme ça que tu passes les vitesses. Ok. Ça a du sens? Tu peux l'utiliser, regarde. Vas-y, downshift, upshift. C'est aussi simple que ça. Maintenant il y a écrit neutre, voilà, donc très bien. Après, quand tu appuies sur les deux en même temps, ce qui est rare, on ne le fera presque jamais, ça met la voiture en neutre, tout simplement. Ok. D'accord? Après, ça ne veut pas dire que tu vas l'utiliser 10 000 fois. Hein. Tu vas peut-être l'utiliser 3-4 fois par tour. C'est pas énorme. Ça? Ouais. Mais c'est pas énorme parce que les vitesses sont très longues. C'est pour ça. Ok. Donc on va aller jusqu'à quelle vitesse? On peut aller à plus de 200 km/h. Non, mais la vitesse. On va faire 3-4 max, Ok. pas plus que 4. Ok. Parce que la quatrième elle est très très longue en fait. Ok. Donc c'est pas comme une Ferrari qui est très court, par exemple. Ok. Voilà. Les rétros, tu peux le voir. Encore une fois, ils sont tous pour moi. Ouais, je Ce qui est un peu fais ça. bizarre. Mais après voilà, freine au cône orange, suis les cônes verts. Et puis de toute façon, je t'aiderai avec tout ça. Hein. Mais est-ce que tu as des questions, ça? J'essaie de ne pas regarder les rétroviseurs. Ouais, mais après le premier tour, honnêtement, tu vas les oublier. Ok. Et tu vois, ce que je fais pour aider les gens à aller plus vite, j'appuie sur les jambes. C'est ok pour toi? Oui. Ok. Donc tu vas appuyer. Oui, oui, juste un peu comme ça. Hop. Ok. T'es prête? Oui. Et- Et Dis-moi. j'ai tendance à shaker des pieds si je pars trop vite, mais Ouais. ça c'est rien. Ok, je ok. peux me contrôler. Ok, ok, y a pas de problème. Donc vas-y. T'inquiète pas. T'inquiète Ok. pas. Donc freine fort, voilà, très bien. T'es en première. Donc là, tu peux aller à gauche, s'il te plaît. Ouais, Ici, derrière Ouais. la lambeau. exactement.
tu vas aller à droite ici. Donc là, je m'arrête ici. Tu vas aller juste derrière lui. Tu vas t'arrêter derrière lui. Alright, take for your copy. Channel. Go Ça ahead. freine pas rapidement. There's a drone flying in with Okay. the gun pump. Arrête-toi au dernier col orange. De quoi, pardon? Quand tu freines, ça freine pas. Mais en direct. fait, faut freiner Mais plus. c'est toi, tu freines. Non, j'ai rien touché moi. En fait, faut freiner plus de ce que tu as l'habitude. En fait. Tu vas voir, faut ajouter plus de pression. Allez, vas-y, engage-toi, tu peux y aller. Donc va tout droit J'ai ici. mes clignotants. Non, t'as pas besoin, tu peux y aller. Là, tu peux accélérer. Je peux accélérer. Ouais, upshift maintenant pour la deuxième. Voilà, très bien. Tu peux accélérer un peu plus. Upshift encore. Et là, repars ici à gauche. Ouais, parce qu'en fait, le vert, il est là-bas. Tu te Mais rappelles? là, je dois diminuer. Non, non, je te dirai. Donc continue à accélérer. En fait, tu vas pas assez vite pour l'instant pour freiner maintenant. Ok. Là, ici, freine un peu, attends le cône vert. Très bien. Maintenant, relâche les freins, braque ici à droite. Exactement. Là, tu peux accélérer. Très bien. Va chercher le point de corde ici à gauche. Et là, tu peux accélérer un peu plus. Vas-y, tu peux y aller. Repars ici à droite. Ok. Alors ici, ouais, reste ici, relâche les freins. Attends le deuxième verre, en fait, il y en a deux. Et là, tu vas voir, accélère un peu. Exactement. Et là, tu braques à gauche. Tourne un peu plus, regarde. Voilà, nickel. Tu vois ce que je veux dire? Et là, tu peux accélérer un J'ai peu. de la misère à regarder. Mais là, en fait, tu as une meilleure ligne là, comme ça. Donc là, tourne un peu plus. Regarde le prochain verre. Et là, tu repars à gauche. Ça, c'est une bonne ligne. Donc continue, continue. Repars ici à gauche. Très bien. Et là, ici, reste ici. Relâche les freins. Accélère un peu. Accélère un peu là. Voilà. Voilà, tu peux accélérer un peu plus. Tu peux y aller. Très bien. On va le laisser passer. Ok. Alors maintenant, reste ici à droite. Et là, commence à braquer à gauche ici. Et là, tu peux accélérer un peu plus. Tu peux y aller. À droite ici. Bien. À gauche. Et là, à droite ici, à droite. Très bien. Et là, reste là. Et commence à freiner maintenant. Ok. Alors ici, downshift une fois. Et c'est quoi? C'est pas mal hein, ce que tu fais. Regarde, commence à braquer à gauche. Regarde le point de corde là-bas. Tourne un peu plus ici. Voilà, là, tu peux le voir. Je peux aller vite. Et là, tu peux commencer à accélérer. Repars à droite. Et là, tu peux aller à fond, là. Vas-y. Upshift. Voilà. À gauche ici. Upshift. Voilà, très bien. Et là, maintenant, freine ici. Oh, pas trop. Voilà, très bien. Downshift. Exactement. Un peu moins de frein et plus long, c'est mieux, ok? Alors là, maintenant, commence à braquer à droite. Accélère un peu. Vas-y, tu peux y aller. Mais j'ai peur pour lui. Oh non, t'inquiète pas. Si on peut le dépasser, c'est encore mieux. Alors regarde, repars à droite. Continue à accélérer un peu. Voilà. Et là, tu freines. Reste ici à droite. Ça va? Tu t'amuses bien? Ouais. Ok. Là, commence à braquer à gauche. Tourne un peu plus. Et là, tu peux accélérer un peu. Tu peux y aller. Un tout petit peu plus. Très bien. Et là, relâche. Braque ici à droite. On a une voiture derrière nous. On va le laisser passer. Et là, accélère un peu. Et là, tu peux y aller. Accélère fort. Tu peux y aller là. À gauche ici. Voilà. Continue, continue. Je braque. Et là, non, pas besoin. À droite ici. Là, tu peux accélérer. Oui, mais de toute façon, je te le dirai si tu as besoin de freiner. Alors, freine ici. Et là, tu braques à gauche. Voilà. Là, tu repars à droite. Et là, tu peux accélérer. Ça, c'est mieux. Et tu continues. À droite. Continue, continue. Et là, tu freines. Garde les freins. Allez, downshift. Nickel. Relâche maintenant. Et là, tourne un peu plus. Va chercher le point de corde. Commence à accélérer. Et repars à droite. Et tu peux y aller. Voilà, nickel. Upshift. Ouais, je suis proche de lui. T'inquiète, t'inquiète, vas-y, tu peux y aller. Voilà, regarde, nickel, upshift. Très bien. Et là, vas-y, freine. Garde les freins, un peu plus. Voilà, downshift une fois. Et là, tu braques, relâches les freins. Et tu repars à gauche. Pas mal ça. Allez, repars à droite maintenant. Là, tu peux accélérer. Très bien. Ok, freine, reste ici. Garde les freins. Attends le deuxième. Garde les freins un peu plus. Maintenant, relâche, braque ici. Tourne plus, tourne. Et là, tu accélères un peu. Très bien ta ligne. C'est ça que je cherche. Maintenant, braque ici à droite. Et là, ici, tourne ici à gauche. Et là, tu accélères un peu, vas-y. Continue. Voilà. Et là, relâche. Et là, tu tournes. Accélère un peu, vas-y. À droite, continue. Et là, freine fort. Et braque ici à gauche. Accélère un peu, repars à droite. Voilà. Ici à gauche. Et là, tu peux le dépasser. Vas-y, ça passe. Tu peux y aller. Continue. Et là, freine droit. Garde les freins. Downshift une fois. Maintenant, commence à braquer à gauche, tourne un peu plus, tourne. Et là, accélère un peu. Et là, repars à droite, là, tu peux y aller. Ici, regarde. Tu as beaucoup de place ici, tu vois. Upshift. Allez, repars à gauche. Hop encore. Ça va, tout va bien? Allez, freine maintenant. Très bien, garde les freins, downshift. Ok, maintenant braque, soulage. Et là, va chercher le point de corde ici à gauche.
Ok, commence à accélérer ici, tu repars à droite. Voilà, continue, continue. Et la freine, reste là, garde les freins. À ton deuxième. Et maintenant relâche, tourne un peu plus. C'est pas mal. Tu peux freiner un peu plus la prochaine fois. Accélère un peu. On va chercher le point de corde ici à droite. On va le laisser passer, il est juste derrière nous. Allez, accélère un peu. Voilà, très bien. Et là, tu peux repartir à gauche. Vas-y, accélère. Allez, ici à gauche. Allez, relâche et tu tournes. Accélère un peu maintenant. Très bien, freine ici, freine fort. Et là, tu tournes. Alors là, ici, repars à droite. Et là, commence à accélérer, vas-y. Et tu repars à gauche. Voilà. À droite. Et là, tu freines, garde les freins. Exactement, downshift une fois. Ok, maintenant, commence à braquer ici, un peu plus, tourne plus, tourne. Voilà. Là, tu es mieux positionné. Repars à droite. À droite, vas-y, vas-y, ça passe. Upshift. Allez, repars à gauche. Hop encore. C'est bien là, non? Allez, respire un bon coup aussi. Allez, là, commence à freiner. Très bien. Allez, downshift. Freine un peu plus. Ok. Maintenant, soulage tes freins. Et là, tu tournes. Et là, tu es mieux positionné. Commence à braquer maintenant. Accélère un peu, vas-y, vas-y. Voilà. Ok, maintenant, freine. Garde les freins. Plus fort, plus fort, plus fort. Et là, tu braques. Là, il a fallu que je freine. Allez, accélère un peu. Maintenant, relâche. Et braque ici à droite. Ok, accélère un peu encore. Va chercher le point de corde. Voilà, tourne. Accélère un peu plus. Continue. À gauche, vas-y. Et là, tu braques ici à droite. Tourne, tourne, tourne. Accélère un peu, vas-y. Et là, freine. Freine fort. Commence à braquer à gauche, là. Et là, repars à droite. Là, tu peux accélérer. Vas-y. Exactement. À gauche. À droite. Allez, continue, Sarah, continue. Et là, freine fort. Fort. Et c'est déjà fini. 5 tours. Qu'est-ce que t'en penses? Alors? C'est fun, non? Oui, mais j'ai pas trop vibré. Je suis Non, pas contente du tout. de moi. Non, t'étais assez souple et tout. J'étais bonne. Ouais, pas mal. Ça Non, va tu sais quoi, bah regarde, c'était pas mal parce que tu l'as dépassé, il t'a dépassé, tu l'as J'ai redépassé. commencé avant lui, non? Oui, mais lui il t'a dépassé, après tu l'as redépassé. Tu vois ce que je veux dire? Ok. À gauche ici. J'étais pas très concentrée par rapport à lui. Non, mais vaut mieux pas. Concentre-toi Oui. sur ce que tu fais. Tu vois. J'avais déjà Louis toute cette baraque là qui l'ont mis. Je sais, c'est énorme. C'est ce truc. chiant. Ouais, je sais. Les lambeaux, c'est comme ça. Ok. Alors, tu vas le suivre. Non, mais c'est pas mal. Bien sûr, tu peux essayer de regarder un peu plus loin la prochaine fois. Regarde, continue. Tu vas te mettre juste à côté de lui. Ok. Entre les deux là. Ok, j'allais mettre- Ouais, t'as pas besoin. Tout droit ici. Arrête-toi là. Maintenant, relâche les freins. Ok. Ça va? Je suis bien. Top? احساسي ما نحكي لكم مش حاسيله خفت ما خفتش والله اللي في بالي ساقيه باش ترى شيخي ما رشتش اما فرحت على الاخر وعجبتني اكسبيريونس واين نعاودها وشني اخر جست طحفونا على الاخر واما زحمه جريتش برشا نرفزت The next day. اليوم النهار الاول جيت لهنا للخدمه دونك باش نوريكم الاوتفيت بتاعي حاجه جوست سامبل على الاخر شت لي بولوتومي فطق وحاسيلو وابارامون ماهمش كلهم فرد غروندور خذيت واحد بيج وخذيت ازرق الازرق جاني شويه محزوق بونطالون هذايا زاغا وهذوما احسن حاجه خذيتهم طقس سخون على الاخر هادي 30 دوغري برا مي سي با غراف دونك هكا محترمة ومثخمة دقيقاتي هاي ليتس جو ها هو المعرض اللي باش نمشي له فات باش نحضر على معرض نتاع ايكيبمون نتاع باكاجينغ تاع دوك عارفي قلت له شنو لازمني نعرف من المعرض هذا قال لي ما تعرف شيء قال لي ما باش تعلم شيء باهي اوكي خلينا نشوف هاي خلينا نمشي نشوف حلوه وعارف الكبير باش يكون هنا ما نعرفش اسكو باش نقابل عبد منهم ولا ماني باش نقابل حتى حد دونك خلينا ندخل العاده وخيتكم غالطه ديما غالطه حاسين غلطت في المعرض طلعوا فما برشا معرضوات ما شاء الله كهو هاني نمشي 10 مينوت على ساقيه وجعوني كهو
اما محليها شميسة شمس. تفضل. والله فرحانة بروحي، فرحانة اللي ما سمعتش برشا عباد اللي قالوا لي لا سارة وما تقعدش وفك عليك من بريتش كولومبيا وما انت ما تحكيش انجلي، حطوا لي العصا في العجلة. اون باسون كي ريتو مروة معايا في الانستغرام، مروة حاسيلو كنت قبل تخدم خدمة عادية سامبل يعني بتي جوب، وقالت لي وقتها قالت لي زعما سارة نجم نلقى خدمة في الدومين نتاعي. جيتي لا سول اللي قلت لها فازي فونس وكل، وتوا الحمد لله يا ربي هكا تخدم في من اعز لي كومباني في كيبيك. دونك سي بيان انك تمن بروحك وما تخليش العباد تفرينيك والعباد تقول لك ليه من خاطر ما عندكش اكسبيريونس، ولا ليه على خاطر لغتك خايبه، ولا whatever فانس. ذاتس ات. هيدا اللي خلطت، ان شاء الله نكون خلطت وبيرضى على الاخر. تا هو هذيك اللي مشيت لوين كنت خدمون المره اللي فاتت، وهنا فما برشا دي جون حاجه باهيه، الماريكا كلها عزوز. هاي خلينا نمشي نقيد روحي والبادج خذيني. هاي خلينا نمشي نعمل حاجه اللي مانيش مستسه نعملها. بعث ميساج لواحد حاسلو يخدم معانا، قلت له اسمعني نجم نتبعك لازمني عرفتك اللي تبلانجيت ونحيت الحشمه نتاعي باش نمشي نتبعه مني. اكثر حاجه سي بلوس باش نتعلم، خاطر هو عنده فوق 40 سنه اكسبيريونس. دوك بارتاجيت معكم الحكايه هذيا باش نتوما زاده تبلانجيو، ما تخافوش انكم تبلانجيو وتحكيو مع العباد وتسالوا. ممكن ما فهمتش تعاود تسال، ممكن ما فهمتش تعاود تسال، نورمال كها. العرض هذا برجوليه كبيره على الاخر، اكبر من اللي مشيت له كل مريكا حاسب. هاي خلينا نمشيو نشوفوا اللي نخدم معاه. كملنا اليوم تو ما في 3:30. هلو، حضرت باش نمشي هكا، باش نمشي نتعشى انا ولي كوليك نتاعي وكها. دوك وعارفي زيدا اول مره باش نمشي نتعشى مع لي تعشيت مره مع عارفين لي كوليك نتاعي، مي هذم فما زوز عروفات وانتوكا بغيف. جسبيغ اللي ماهيش فازه خايبه اني نخرج باش ليك مصبط ضربني. دوكا بوسيبل نعاود نلبس صباط، غدوه نلبس بدري. هاي نحكي لكم في خرافه سيسي هاي، ومن بعد باش نمشي نحوس. ليتس جو. خانا ما نحكي لكمش، اسمعوني ناس فيكاس ما داخلوش فيها تاكسيات، راهي تاكسيات غاليه غاليه غاليه، اما اوبر ارخص برشا، برسك اشترى السوق كها. دونك شنو اخر زيد ميكلا غاليه بلوز او موان الحقيقه. نعرفش على من فانكوفر ولا مي بنينه ابان كونتيتي بلو جينيروز. وشنو اخر زيد كها. هذه اسمه تروث فود كيتشن، الله اعلم عليه وينو. خليكم نتشلك. عروفتي خالته كلهم قعدوا، قعد كان انا. هاي
محليها الباتيس رسمي مسكين على كبير تبع عظيم. صح هذي ماهيش سميرة، هو البيلدينغ هكية خطة. واو برسمي واو. The next day. بونجورنو اليوم ثاني نهار في الاكسبو. قهوتي معايا قعدت نستنى حاصلوا عامين فك في الابتداج ولبس سامبل على الاخر، السروال زاغا محزوق ومليون توني. هاي نمشيو نخدموا على سعوديتنا باش نحط لي انا نخدم كان هنا راه كان على اليوتيوب. هاكا تعرفوا انتم الرسمي في الرسمي اش مجيبني لهنا. One eternity later. اليوم نهار كامل خدمه ما نحكي لكم. حسيلو خدمت انا والعافل الكبير ولازمني عرفتك اللي نوري قدي فماشي ما يوليو ديما يبعثوني هكايا. The zip line. This one. فوق تحت اللازم. يبقى نسيحة نعطيها لكل واحد. The next day. هلا صي يوم اخر نهار. خلينا نوريكم الاوتفيت. هذه شنو لبست وهذا سروال من زابع وباسكيت صبت لي خروجاني على الاخر دونك ما عادش باش نلبسو بور لانستون. ليتس جو. هاي اخر نهار الناس الكل فيليجيتها. انا لي كوليغ نتاعي باش يخدموا شطر نهار كهاو، انا الوحيده اللي باش نقعد حد شي الغدوه. ما حكيت مثل حكيت مع الكومباني نتاعي خاطر برشا منكم ديما يسالوني يقولوا لي ساره كيف تعمل باش تاخذ دي فاكونس كيف تعمل. لا راني ما ناخذش دي فاكونس. هذوما ايامات الكل خدمتهم فيكو نهار الاحد نهار كامل باغ اكزومبل في فواياج دونك هاكا ناخذوا نهار الجمعه ونهار الخميس نورمالمون ذاك النهار اللي نروح فيه. دونك انا جي شوازي باش اني ما نروحش نهار الخميس اما يتحسب لي اوف. دونك كا واثنين وثلاثة واربعة نخدم فيهم في الاكسبو هنا في الشو. دونك هكايا باش نجم نلم تريف امامات ايامات فاكون. One eternity later. الاكسبو نتاعي وفاء فما عباد حاسيلو قاعدة تسكر وهي تخدم اللي حاسيل انا فرحانة خاطر عارفي الكبير اللي هو عارف عارفي اللي هو عارف الناس الكل. بهرتو حاسيلو ما نعرفش شنو تيمونتو. هاي خل نروح نمشي ناكل اما مازلتنا غدوه ندخل هكا مزيلو فاينالي باش نمشي للريستو هذايا. يبي وهوني عندك الحق تشوف قد ما تحب يعني تشوف في الشارع عندك Later that day.
هاي نخر. توا خلطنا فينيز نتاع لاس فيغاس. نحط لكم تصاور تعرفوا شنو هي البلاصة هذيا. عم نخليها نحكم قداش تفضل في البلاصة. The next day. كهو اليوم اخر نهار في لاس فيغاس وتوا وقيت مروحه. ما حبيت نوريكم حاجه اللي ديما تلقاها في الوطله في كندا وفي امريكا. ديما في الطابله شوفي عندهم ديما بايبل فيكو هذه بيت فيها زوز فروشات دونك فما البايبل في دو كوتي. That's it. نيكو ما عندهمش ديزيكرون، عندهم عبيد. الريستو اللي باش نمشيلو اسمه مش ريستو، فاست فود، اسمه ان ان اوت ولا حكايه هكا، وابارامون معروف. حاسيلو التترا ولا ديكور تحسها ياسر مقلده على ماكدونالد. منو صافي واو. جيسبر رحلة لاس فيغاس عجبتكم، عملتوا جو معايا، ريتوها كل شيء. توقيت فيديو جديدة. هاي بروشين ديستيناسيون. باي باي. ما تنسيوش تعملوا جيم ولايك وكذا الكل، وحطوا كومنتير يرحم والديكم. بيزو باي.